Optužba za rušenje imperije je strašna. Smrt je gotovo neizbježna. Kako kažeš? Tako? Što traže? Traže od tebe samo sitnicu. Traže od tebe da prizna se odakneš kršćanstva. To traže od tebe. Vi to ne razumijete. Mi ne težimo za onim što je prolazno i propadljivo. Mi česnemo za višim darovima. Stanite malo, razmislite, poslušajte glas razuma, Filomena. Pristaj da si podmetila požar i bit ćeš potpuno sloboda kao ptic. Zar je to tako teško? Nikada. Ja nemam ništa s tim vašim urotama. Pa ti što govoriš? Završit ćeš zvjerima. Zvjerima, jesi me razumjela? A prije toga ćemo te mučiti. Mlada si, lijepa si. To ne bih htjela, Filomena. Priznaj. Ako nećeš priznati, Filomena, i ne možeš priznati, optuži ovog čovjeka. Budi pokajnica. A šta znači biti pokajnica? Šta znači biti pokajnica, je li, Filomena? Pokajnica znači biti, ako nećeš priznati da si ti podmetila požar, optuži tu. Pa radije u smrt, nego optužiti tog svetog čovjeka. Ne znam šta činiti s ovim kršćanom. Meni ih je pomalo došlo. Čeri, je li te strah? Ti drštiš i mokar si. Ne znam, oče. Lagala bih kad bih rekla da me nije strah. Bolje sve izgubiti, nego primiti pečat zvijeri. Neki su katekumeni u saloni otpali. Nemam snage, ne znam hoću li moći izdržati. Strah me je, oče, strah me je. Ide me strah. Ne bojte se. Pomolimo se. Neka im se Bog smiluje. Kao što je i naš gospodin Isus Krist toliko propatio na križu. I mi smo dužni ispiti kalež svoje muke za obraćenje grešnika. Neka nam, drage braće i sestre, ništa ne bude teško. I neka nas ni jedna bol i ni jedno poniženje ne učini dionicima zla. O, Bože, uj u nas snagu